Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2. Agtitinulong kayo iti pakadagsanan ti tunggal maysa, tapno matong palyo ti lintag ni Kristo. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. JR, ada ka din ni Mamim? Apa yan, te? Umay ko kumalakwan iti nateng. Lukatan nyo latan tayo ta gate. Umunag kayo latan, te. Ada ni mami di taonag. Ay, mabuto nga kiti aso yo. Sapay nagdakkel day chay. Nakapagudbot, ante. Kasta aya. Ay, papanam aya. Mapanak ag motor. Wow, kabarbaron sa dayta motor mo Ay, katwa na, ante. Regalo ni mami di birthday. Sige, umunagak na rudan. Taday bagak ka ni Mamim. Oh, apay manan. Umay kalakwan iti nateng manang. Mula nila kay ijibangkag mi. Ay na madadadaol dagiti nateng dito'y balay. Ado pa'y di nateng nga impadawat mo iti na minsan. Manang, umayak ko maumutang. Manan? Di ka pa'y nakabaybayad iti utang mo iti kanyak. Ita, umutang ka manan. Pag-tuition ngamin ni Agnes. Kunak man no pinagsardeng mo jay anak mo nga agiskwela. Kaya't namot ngamin ti makalpas, manang. Nga marigatan kayo nga agasawa. Apay ngamin aya nga ipilit yo no di yumat kabailan. Manang. Pagadalan nyo ida iti kayat da kurso. Kalpasan na, mga asawa, wano makiasawa dan tumatlaang. Oh, ngamin, kasta itan dagiti agtutubo. Sayang laeng ti kwartayo. Agnes, anak, rabiin, maturog kan. Ag-review akpay nanang, ada examin ton bigat. Sapay awan kuryente dito'y balay. Agidda-idlap day tasilaw mo alam para. Ano sa ko nanang, saan da ka pakadanagan? Ay, talaga marigatan kamin kanitatang yu amang paadal kada kayo kani manong mo. Nanang, saan da ko maapagsardengan ha? Kaya't ko ti makalpas iti panagadal ko. Ikarigatan mi ni manong ti agadal. Taam mo mi aday to'y laang ti wagas. Tapno makaaon tayo iti rigat. Insan? Agap apurak, insan. Adda klasik. Aginom tayo na madamdama. Orain ka. Sa anak nga gininom, insan. Di ka man nagsawiti kasta. Imbagkan ka, tabak nang kayo. Adulat tati kwartam. Ay, insan. Nakitam di ka barbaro ang motor ko? Asino kumangay ti saan amak amo iti barbaro ang motor mo? Kat nagngina day ang motor. Siyak lang, tiyantakas dyan ang motor nito, insan. Ay na insan, agiskwela ka kumaan na imbag. Agis iskwilag mo ta na imbaga. Saan aday tala makibarbar kada ti as-asikaswam? Bakit? Ano santan apaglepasan iti panagadal dagiti anak ta? Isumat day tati konak. Napanak imutang ka ni manang, ngam di nakinikan. Agpay sumot ngamin, adapay utang ko kenkwana. Ay na, bakit? Di mo ngaminan as-asit gan ni manang mo. Amo mo ti ugali na. Kasanutang ay ngarod abayadan dagiti kasapulan dagiti agkabsat. Kat natikag manan dagiti mula tayo. Awan manan maapit ta. Agan anos tayo, bakit? Saan na tayo abaybay anti Diyos? Ay, diyak ka mo. No sa dino ti pangalaan ta iti inayon ta iti tuition dagiti ubing. Auntie, umayak ang dalos diti mansyon nyo. Tapno ada para allowance ko inton umay alawas. Talagang agbirbiro kak iti aglinis dito'y balay. Kabailam ti aglinis? Wan, auntie. Sige, tangdanan ka. Agyaman auntie. Mas daawak ngamin kada kayong agkapsat. Karitin nyo ti agadal, idinto tawan mat kwartayo. Ada ngamin arapap mi agkapsat, auntie. Ay na, huston jay amom ti agbasa ken agsurat. Saanen amasapon nga agkuleho ka. An-anusan milataa, auntie? Ala, rugyam nga rodan taglinis. Jay map, adda ijay igid. Jak kayat ti sinsinan alinis, ha? Wan, auntie.
Napanak nagdalos iji balay daan ti Janet. Tapno adda allowance ko. Kasta ka di ading ko. Simrekak mat a librarian. Manong, marigata nakmat. Ngam anyangay nga ron. Agan anos talata Wan, ading ko. Aywan gayam. No Sabado kan Domingo, mapantatulungan da nanang kantatang iji bangkag. Kaasi damat, natikag je mula da. Agan anos tan ang agsakdo iti pagsibog. Wan manong. Ading ko, nasken a makalpas ta iti panagadal ta. Amo manong, apapalak ni JR. Nagmaya ti biyag na, tabak nang da. Ngam, saan mo't nga agad-adal? Sumsumrak lang ija eskwelaan. Ngam saan nga ag-eskwela ti aramiden na. Ay, sayang laang ti kwarta ni Auntie Janet. Ngam adulat tamat ti kwartada. No siyak laang ti baknang? Ay, agadalak aginggat kay kayat ko. Saan ta atultuladan ni JR? Apay, saan ka di ama ibus ti kwartada? Iso nga agadal taan na imbag, ading ko. Ay na, maulaw ang matan bakat. Ha? Sapay mapanak pa'y kumaagsibog. Nagsibugan dagiti agkabsat. Inananusan dati si Macdo iji karayan. Ay, kaasi damat bakat. Imbaga, tanairan na nga awan klase da ita. Saan ko kumakayat ng agtrabaho da? Ay, anyangay nga rod, kat maulaw ka mat ako nam. Ay, un nga rod bakat. Jakman mo, no apay akanayon matan ti panagululaw ko. Mapantag pa check up lakay. Pangalaan tangay iti kwarta. Pangalawan sila ang da Denver ken Agnes ti kwartata. Takasapulan da. Morning Denver, nakaluto akon. Gusto pa lang dito pa nagbasbasam dita librom. Agina nakamot Ayabam nga rodan dananang kantatang tamangan tayon. Tani, ado pa'y ti aramida kang assignment intun madamdama. Si kalaang adumot kanyak Nanang, mangantayon! Ni tatangay! Madi ka no si Rick na anak. Ha? Pumuna tayo kanun amangan. Kanayon mo tin akasta ni tatang. Nanang, nas ka na maipadoktoran. Isungarod mo ti kunak, anak ko. Ni, si kagayam ti katulong mi ita, insan. Wan JR, agdalusak man din ti mansion nyo, tapno ada pang allowance ko. Nagagat ka. Agan anos kami Nagrigat mat ngamin ti biyag mi. Ay, wan kayam. Nasumangpot ni mami. Ibagam nga na panak ka. Sigurado adamagan na kamanin kanyak inton sumangpet. Papanam ngamin. Basta, secret na jay. Saan ka kano ang matatao diti mansyon nyo? Uray mat ni mami. Saan mat ang matatao dito mansyon? Tama pan makisugsugal. Ay, nasyak ti adda kwarta na? Jak isugal ti kwarta. Napanaki din. Agbatikan. Ay, nabambano ka. Agina na kayo, auntie. Sana bale, nakadalusak matan. Wan nga rod, imbaglakit din tada ka para linis. Ni JR, nagawid ka de. O auntie, nagawid itay, ngam apagbiit laang. Pimanaw matla adagos. Napanan na ka no? Di namat kayat nga ibaga. Jakla kuman ingat-gatangan iti motor na. Tila papapanan na. Aywan gayam, kumusta nga iti panagadal mo? Mayat mat, auntie. Nangato dagiti grades ko. Kasta ka di? Wan, auntie. Oray ti kapsat ko. Nangato mat dagiti grades na. Ala, ano sa nyo nga rod ti agadal? Tani JR, ay, di nan mayulo ti agadal. Dawat adawat iti kwarta. Ngam di namat kayat nga ipakita dagiti grado na. Sa anak-anapan ije bangkag ita. Tama di tiriknak. Tatang, agpa-doktor kayo nga minan. Anak ko, urayan niya ti mapaspasamak. Lipasan niyo kumahati panagadalyo. Wan, tatang.
Narigat. Ngam ikarigatan yo. Tatang. Saan yo kumaabaybayan ni nanang yo? Tatang. Apay mo tanakasta ti bagbagayo. Adda akon, ading ko. Nasaya tadakan, Manong. Apay anak ida ka pay laang tatang. Agin inanaak laang anak ko. Dumhag kayo. Taada ibilin ko kada kayong agkabsat. Ay, una yan ang nagpudot ti panawan. Ay, nga rod bakat. Sapay ko ma. Taagbiag dagiti nabat-bati amula tayo anatang. Uwan nga rod lakay. Sayang mo't adagiti bannog tayo. Ne, apay lakay. Kaslat. Diyak makaangas. Bakat. Anya? Lakay! Arayatan na kami! Jaksan kaya ti agtuloy nga agadal, Manong. Apay nga ibagam ti kasta, ading ko. Marigatan una yun ni Nanang. Nangruna tapim mo sa'yo ni Tatang. Nalipatam ka din dagiti bilin kadata ni tatang. Agadal taan na imbag. Narigat. Gamnas kan amakalpas ta iti panagadal ta. Sayang laang dagiti kwarta nga itid ko kan ka, JR. Mami? Puro bagsak dagiti gradom. Nakamanukan a kurso. Puro rugi. Kasano ang makalpas ka? Ikandak kumapay ti may sagundaway ko, mami. Awan ti sabali anam na maak no bumaketak no saan asika. Saan nga agnanayon nga da kwartata. Laglagi pom dayta. Unay matan to'y balayo. Awan pa'y kuryente na. Gasgastusak pa'y lang amin ti panagadal dagiti anak ko, Manang. Ay, abot pa'y dayto atopyo. Ay na, jak maanusan ti agyan iti kastoy abalay. Agan-anos kami, Amanang. Imbag tulain ton makalpas dagiti anak ko. Ay naading ko, agraraman kanto mo ngamin. Pilitin pa'y lapagadalan dagiti anak mo. Kat kastauna yung tirigat mo. Bayam lata ka din, Manang. Takayat damot ti makalpas. Unangam ni nakakaasikan. Nang runa kat balukan. Maasikamot adi tabagim. Nanang, ituloy ko ti agadal. Itapay ka di asumo ko ak. Dandani akon agraduar. Oray siyak, Nanang. Saan na ka sumardang? Ilipas ko ti kurso. Ay, nasaya at mat. Tatalaga nga adaplano yung agkabsat. Wan, Nanang. Iso nga agan-anos tayo. Didak pa kadanagan anak ko. Talaga nga agan-anusak para kada kayo. Nagkapwa, mami. Napan ka man na nakisugal? Napanak immatendar iti graduation dagiti kakasinsin mo. Huh? Nakagraduaran da Agnes ken Denver. Sika, saan ka nakagraduar? Mami? Ay na anak ko. Kita umat marigrigat dalaang. Ngam inananusan dati nag-working student. Idin to ta sika anawadwad tititid ko akwartam. Binusbos mo laang iti awan ka is-iskan na. Iso asaan ka pa'y anagraduar. Di na kumamot ikumpara katakwada, mami. Anya kita saanan? Nakagraduar dan. Ngam si kagis iskwela ka pa'y laang. Ay. Manipod ita. Saan akon amang tad iti kwartam. Huh? Di mo kumamot aramidin kanyak deta, mami. Nasgan nga aramidak daytoy. Tapno makasursuro kang agbyag. Saan arumbang nga agdependar kalatan kanyak nga agnanayon? Insan, mailasin nagkadipay.
Wala, insan. Si ka ni JR kasinsin ko. Kunak na nalipatan na kon. Mabalin ka di amalipatan ka. Kat kumusta kan nga, insan? Mabayanak ko mga masidagkan ka, insan. Ngam inturturod kon. Tamok ama tulungan nak. Ibagam no anya ti kasapulam, insan. Kasapulak ti trabaho, insan. Awan mo't timayat ang mga alakanyak. Gapota, undergraduate ak laheng. Alain ako niti kumpanyayo. Una, apay ki din na saan? Di na ngaminan ikan iti kwarta ni mami. Agbiro ka kanon iti trabaho. Bagat ngaminan ni auntie? Ay, sayang insan. No kumata, nag-adalak idi na imbag. Akas kadakay ni Agnes. Sana kumakas to ita. Insan, saan ka madanagan? At dapay namnama parakan ka. Nga oray sana ka nakaadal? Una, mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo, no kayat mo. Apalan kayo kini Agnes, insan. Ado ti sinayang ko idi. Ita, agbababawi akon. Agmay saaklangan dito'y mansyon ko. Himbagan ka, tadadag iti apo ko, amangkad kadwakan ka. Agsaksakit ka kanumot, manang. Nabayagan agsaksakitak ading ko. Jak pa yun makapag na. Nakusnaw pa yun ti panagkitak. Umay dito'y ni Agnes, manang. Iso ti mga sikasukan ka. Saan da ka abaybayan? Saan ka di nurse ni Agnes? Wen, kat idinamuan na ti kasasaan mo. Kuna na nga umay nakakano aywanan. Ngamawan kwartak apagbayad ko kankwana. Saan akas iti panagbiyak ko. Awan anak itan iti kwarta. Di mo pampanunuton day tamanang. Basta agimbag ka. Kat umay nakaayuwanan ti kaanakam. Agtitinulong tayo, iti pakadagsanan ti tunggal maysa, takasta ti pagayatan ti Apo, Ana Marswa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.